Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakawi ka jingjia bala penting ki babun balang bat penparnya kriat kamtam ki kimiki kpa. Hakaba we khona badang pras nam karta ula shasho shatet ha unong ap ya ka hostel shenrang ka Saint Francis Umber Riboy district. Une ubreu babom yuti khona prasnam bala tip kerteng uba shanbor kurba klem ka jingsen ne sange ban bombe yuti khona. Layo jingti bro ba uti khona ula depan map na uti unong ap ya ka hostel here uklam sngap ula bombe hadu bandaman saulut kamet ka phat baro. Nakliang kisang mahalang kila lait banyak kendu yu principal jangan tika school here kim syam layo banyak kendu kumta kila syu ekran berkinong ap ya ketika school bat kinong ap kila ai daw dak baong bau principal ulit program shano habakren hakane kasngi kinong yalam seng mahalam riboy kila dawa ba u principals udai ban wan mi hapo ka shitayau hakane ka school ban penbet ya kana kam balada ja ba umwan mi ngin sa khang talashi sendon ya kana ka school ngim ken no syu tang yu ta wardan here kan ka school ngilap baka deka jingya don ketilang du kinong penyat school nomar kat kan ka jingja ba sya syo ben u kana school here kinong penyat school kim shim khya ban ya kran ya kan ka kam ngim kwa ban shim ya kan nomar baka don kan ngim de jiru rum ban sule sala ki su yeso insal syu perkhat lungkot lele ada benya ya mensal ada benya syo ya dat ban ni perbahe du benda poin jadi ka andre ina balin kayu masam hingi wala kat ni ru simba danglong hi ka kam banyak keren nya le hi no ban penbaha andre ban ong pat ban kompromis pat mar ni na kali bal sam ilabu da fayat te ban kompromis te kan debet dakal ti kat kum kaan inde syu ban fiya sok hal ti sukian ban fiya keren ban syakut tang dakal tian ban bagi bahia ngale de keren sya kita minum la ban kompromis tam huni kajing kompromis ngi kan long hadian min hapet kat kum ka police case pat kayat kuno ingin saya pet kata kapur kan kai ke mengi deban le ngundan kuno udai ban wanmi mardor kumbala bu nagi bahi ngasam bat nagaleng juga seng ni aipor ya une principal ba udai wan banmi apo sitayo hane school ben penbai namada kane ka kam bat lada wanmi nagaleng juga seng gimban se ban khang tala kane ka school kane ngim kono su tang ta warden hanrei ngilap hane school kala dei ka jingdon ketilang nadu kinong kene school namar ba kat kane ka kis gaja ka serious kis ka ba une ulung sha sha andre kinong kene school kim sim kia bane keren na ka benta kane ka kam de yang lor kata kanong rim na kaleng ka seng jela sim me kata karai ba lada une principal umman mi sene school bane keren bane penbaik ya kane ka kis ka baja ya une ulung na kaleng juga seng in sim me karai ban khang talano ikane ka school kam idon jingmut banbu ikane ka school lam dodon kita kinong ba kli nga benda ke school ke jimbit jimbiang kamtam jogi kena benda kaleng ke sen ku mon la keren bagi ai por sitayo bagi dei banwan mi no bani penbaik ya kene ke kis ke belajar hangne ke school Saint Francis hangne po umbir ban i penramru ya gini gino kene school ki bomshem ladon ke jing bakli na benda kini kena ki baunsa hostel hangne kidon lagi hajarut ki kena hangne andre kremdon unong peniat tip kai ke benjai gini kena hangne apo kene ke hostel tinggi kerpat ya kinong punya school ada kikwa ya kecing bah kide banwan mi no mardor bani penbaik no ikene ke kis mar pum bangi tim kene kala ya saka police kis de balai kene ke school kam sim khia ya kaban penbaik habaja po kumpon ke school kire ngi sowe kaban penram jori kene ke school banang ne sakmat bakanam ne su banja hangne apo ke school kum kine ki jinja mana kale ke seng nginang ya sakmat aga badai bakane ka kam ginnom song klikti hadu mentangi tip wala de kale ke FIR tabangyo ipat hadu mentagi kulit kim syam lale yang to warden besok yang ne kelung dina kalen juga sengi kepat saka police department baki dei ban kemno yang warden besok badan ya ini kelung itip baka ancam sya ban syok bandat kumba bom iki merat iki senyang yagi kelung di badang nyum senam re hadu mentagi kulit kim sim kya gene ke kis ban ire kepat saka Umiam police station namar nangke na po mulai la prowat sengne kaya FIR bakade ban sipyano igene kekis kade betok gip no yo warden na kay kadau bom yaw khulung hadu ba unda poi sapo hospital kata kade ka bang tua na kale kaseng ba kale kaseng gir sala ini sapo police station do umiam gir kili no si hadu igene kekis hadu kado bila sipya igene kekis dang bagin lap bagin tip uno police rekam ladangi kaan kasim sting abadai bat kini ki judges kinang jana ka por tingim kwa bakaan kan sim sting ya kum kini ki judges di
pasal syok ki khulung kena ban ngi kwa ru ban penpau syaka child protection committee ba kadai ban sim khai kada ka kes ka pasal syok ki khulung kena ngitip baka an kanom sya bandat ya ki khulung ki kena adu banda ki damong adu une khulung lele ulak mong sa krung ulak mong sa na ki kijat tinggi kerpat syaka child protection committee ru baka dai ban sim khai kada ka kes ban budin kada ka kes monu khulung unyo ya ka hok ke jongu bat sakawai ngi kwa ban dawa na kada ka school kumbangi layo ekran ba ki bahing ba kini ki bahing ki ong bangin nom play school su ya kini ki kun ki jong ki don armut ki kun jong ki hangne degene ki school kumbala labu na ki mi ki pa ba arta yau ki dei ban rifona ki dei ban thai no ya ka bai school ka bakil asiu bana kale ka sengul ni ban kumju sini ki school baga dei ban siu bala ki jong lut dik sam jong ki dei kulong ba wan school ane amar malai pa ki ham sim ke decision namar gon jong ki ulak ding kala administrasi ke bagi wan hangne umur sutang penting apa kali kalau tak iga jumpa tetap jong ne kulung namar ke bom kalau long sudah kalan ini kepat seperti school bagaimana bang siu no ya ke school ke bagi siu baru argot ini kulung juga lawan ini ini siu no ini siu no mardon